Kei runga, ko te wehi ki iho, te timatanga o te mātauranga, me te kāropa. Mihi atu te whare tūnei, tēnā koe, te papai horo nei, tēnā koe, tēnā kōrua, tēnā kōrua, tēnā kōrua. Tēnā koutou e ngā matota wā, haere ngā mate, haere, haere, haere koutou. Nō reira, ko mihi atu ki koutou, kai mahi for changing minds. Nau mai, haere mai. Nau mai i raro i te mana o iho, nau mai i roto mō ngā wawata o te iho. Reira, nau mai i te rohe o ngā te tātua. Hau ki te kōrero tūrua. We gathered here to bless Lākau Roro program, Lākau Roro. The beginnings of this Lākau Roro is a tall tree that will grow and look after the young ones that are coming up. That is the main part of this tall tree. And I thank you, the organisation Changing Minds, for acknowledging this beautiful mahi that you do, and for acknowledging Ngāti Whātua blessing of this time. Nō reira, ka mihi atu ki koutou katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Haere mai te waire o tapu, whakakia ngā kau ao tangata whakapono, ki te kāpura tau āroa, tuku mai tau wairua. Haka hau o mātou nā kau, haka hau anu hoki, te mato te whenua. Amen. God is the beginning. He made everything. All gifts come from him. Rakaroa is his gift. Place your blessing upon this gift. Let this blessing remain always. Give strength to the special people to whom Rakaroa belongs. Hold firm, be strong. Te aroha, te whakapono, me te rangi mari e tātou tātou e. Kia tau, kia tātou katoa, tātou whae o tō tātou āriki o Iukraiti, me te hara o tātua, mo te whiwhi ngā tahi tangi te waire o tapu. Ake, ake, ake. Amen.